Guys, ya. Sotone wis mateng, wis dadi ge. Nah, kalau patut dia soto sing gawe kuwi ini Yami. Mama Kedesi. Kesuwun Mama Kedesi. Enak banget. Jos pokoke ya. Ya. Anu gawe acara yasinan. Malam Jumat ceritanya ya. Kalau patut pokokannya yakin. Mantep banget. Kayak soto nih ya. Kiana ayame. Kiana kayaknya apa jenenge iki ya? Gembus, tak cewil-cewil nang aku. Ini miso un ya. Anak kecambah ya. Anak brambang. Wis pokoknya enak banget, mantep banget. Makanya gue ya infonya. Kayak sotonya enak banget. Tuh banget pokoknya. Nak pada kepengin yang enak merapat. Oke, saya gue disit ya. Tak mangan disit pokoknya wis lah. Wis bala ya.